سروکی مهپی دولت باخچلی ج کنفرانسا یکریزیا کردی روجاوی کردستان نرازیه لدش درکت باخچلی دبیجه امریکا و فرانسا او کنفرانس آماده کرنو انا کسی و پیدیجی لقامشلو آنین جمعف دبیجه جدا خوازی کرنه یعنی خواستن سوری جدا ببنو بریارین لدجی یکیتیا سیاسی و آخا سوری هاتی استاند باخچلی دبیجه ریوبری شامه بریار و داخویانی و کنفرانسا چی بو یاب تندی رخ نکرن و گفت یکیتیا کمار عربی یا سوری خطا سوره سروک مهپی دبیجه پیوست پیده و یپگه چکن خدینن و لگوری نقشره دیار کری تبلی کمار عربی یا سوری ببن جدم پارتیجی خواست که الوسط خواه لهمبری لدجی و لیستکال گورک او دبیجه کل قامش لو هاتی لیستن جا دم پارتی خواست الوسط که خواه نشان بده لهمبری و گوتنا باخچلی هفسروکا دم پارتی طولای حتم اولاره جی برصفا باخچلی دا گوت او و کنفرانسه وکا پشتگیریه که جبو بانگا او جلان دبینن جه پکه که جی دولت باخچلیش پکه که دخوازه زو کنگره یا خساز بکه او چکان دینه Türkiye'de gerçekleşen Kürt Ulusal Konferansı'nda alınan kararlara da... Dema emli biryarên konferansa neteweyya Kurd ali Sûriye hatiye kirindinêrin ew li cihekî radweste ku xizmetê ji bo têkoşîna jiyana hevbeşa gelên Sûriye re dike. Me ew weke piştgiriyek ji bo banga aştî û civaka demokratîk a Kubresa Abdullah Öcalan kiriye dît. Em wisa dibînin. Ji xwe di konferansê de jî daxuyanîn û hat çêbûn. Lewra ew bi tu awayî ne li cihekiye ku vê pêvajiyê sabote bike. Weke dem partî ji xwe ji bo ku ev pêvajo sabota nebe em di nav her cûr hewldanê de ne ku ji destê me tê ji bo ku banga Birês Öcalan kiriye û bi heman awayî pêvajiya ku Birêzdevlet Bahçelî ji êkî cotmehê vedayê destpêkirin bigihîje serkeftinê em weke dem partî berdewam in ku her cûrek hedê bidin û her cûr hewldanê bikin.